السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. مكة مسجد ومدينة مسجد، يعني مسجد الحرام ومسجد النبوي إذ جاهني تهر نماز وانگے فضل و فضیلت. الراوي بعض وجهان مخصوصا رواية الدهاية كي ضد سعيد رضي الله عنه وإما واجبك الله رسول صلى الله عليه وسلم كل غزوة وجهادا الله رسول أمره بوتا وهمیں پیما دیگے ہمیں روایت کو ہمیں مفہومہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم بیان فرمائیں تھا. الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمان لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. و ای سائن جاگہاں مردم سفر تیاری کرتکن وتی کاروانو وتی سواریو وتی اولاکو سنجو زینو رحت جلو توشگو تمنجو وغیرہ وغیرہ سے مسجدان تا ایکارا مردم کرتکن. پس سے مسجدان اول المسجد الحرام و مسجد الحرام میں نیتا مردم رحت جل بکنتو زین و سنج بکنتو برط و مسجد الرسول یعنی مدینہ طیبہ و مسجد الاقصى بيت المقدس کہ هذه بيت المقدس يهودياني دستاين هركسا قديمو دا روغانيلا والله يوم ترى همت بدن کہ بيت المقدس چا آئین دستا پچ بگرند ہنچو پچ ہنون پیسر ہم بيت المقدس الله يحرم پچ گرند. دیگر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في مسجدي هذا. من ای مسجد تہا فرمان کو کہ نماز وانا ثواب جہتا چونے یک نمازی کسی اداوانی خیر من 1000 صلاة فيما سوا. یکی نماز 1000 برابر اللہ دربارہ گیشتر ارزش و قیمت داری چا ایدگی وقتانی چا ایدگی جگہانی نمازت مسلمان وانی.